اے میانہ حبیب فرمائیو لکن کار رسالت میں کان اجرت ضرورت چھن صرف میانن قرابت دارن ست تھو محبت مین قرابت دار پن دوست بنائیو اہل بیت اطہارن ہند محبت اہل بیت اطہارن ست مودت یہ اجر کار رسالت کار نبوت آج گرے ذی الحج الحرام ذکات الحرام ترو پت کن 30 دہ گرے ذی الحج حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بی 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 دو عالم مخدر عصمت و طہارت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سندھ اقدق دوش صلوات گرے ذی الحج مولا امیر المومنین بی سیدت النساء العالمین سندھ اقدق دو یہ سی دہ یم دہ یہند عقد پرن چھام تہندس خدمتس مز ہدیہ تبریک عرض کران خدایس کرو یہ دعا امہ مبارک دہ کے برکت سانن جوانن ہند ازدواجی زندگی ہند مسئلہ ازدواجی مسئلن ہند حل کرنک توفیق کرتا عطا دیم کرو یہ دعا سون سماج بے سانی قوم کن جوانن اہل بیتن ہندی سیرت مطابق پنن ازدواجی زندگی آغاز کرنک بے تہند سیرت مطابق برو پکنک توفیق کرتک عطا سید عالم بے مولائے کائنات سندھ اقدق دوش یک آسمانی ملک روح کن گہرائین ہند اکھ رشتہ زندگی ہند اکھ بندن اس زندگی ہند اکھ گھنڈ اس
یمچ خوشی زمین پہ تہ آو مناون آسمانس پہ تہ آو مناون تیت عقد آسمانس پہ سید الملائکن فرشتن برونٹ کنی پور زمین پہ سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان برونٹ کنی جاری کو محترم بزرگوں، عزیز جوانوں، خاص طور عزیز جوانن، بی بی سیدہ بے مولائے کائنات سند ازدواجی زندگی ہندس بارس منز مختصر کیا گفتگو کرو. کیا اہم نکات بیان کرو، کیا اہم نکاتن ہز ذکر کرو. تم انسانی کمالات یم انسانس ازدواجی زندگی منز حاصل سپدان چھ، تم انسانی کمالات یم انسانس ازدواجی زندگی منز حاصل گژھان چھ، تم حاصل کرن بے زندگی ہند مشکلات پار کرن، زندگی ہند مشکلات زندگی ہندو مشکلاتوں مز نیرن. اگر اس مولا کائنات بی بی عالم زندگی نظر مز تھاو، بیم اصول تہذ زندگی پہ حاکم اس، تمو اصولوں مطابق زندگی گزارو، تمو اصولوں مطابق زندگی گزارو، تیلے اسی تم کمالات حاصل گژھن، تیلے تم کمالات حاصل گژھن. زندگی ہندین مشکلاتن سۭتۍ، زندگی ہندین مشکلاتن سۭتۍ لڑنُک سلیقتی، زندگی ہندین مشکلاتن سۭتۍ مقابل کرنُک سلیقتی یہ اہم سوال ہے کہ وتھت، یہ سوال ہے کہ پودٕ گژھِتھ أسۍ آز برونٛہہ 1700 ؤری زندگی بسر کرن والن تم شخصیات کت پٲٹھۍ آئیڈیل ہیکوک بنٲیِتھ، نمونہ عمل ہیکوک بنٲیِتھ، سُہ أکِس خاص زمانس منٛز
عربن ہندس اکس خاص ماحولس مز زندگی گزاران یتک تقاض حالات اس کیو تقاضو تو حالاتو نش بالکل الگ تمن ہش زندگی کت پہ ہیکو گزار امیک مختصر جواب چھو یہ تہذ ہش زندگی چھن گزار تہذ ہش زندگی چھن گزار یقیناً ازک حالات ازک تقاض تمہ زمانہ نش مختلف چھ تیلے اس کیا کرن چھو تیلے اس کیا کرن چھو تمن عظیم ہستین ہند زندگی نش نیون کیا چھو امیک جواب چھ یہ عزیز جوانو امیک جواب چھو یہ انسانی زندگی ہند تیت اصول آسان چھ انسانی زندگی ہند تیت اصول آسان چھ یم ہمیشہ ثابت روزان چھ ہمیشہ آسان چھ کانٛہہ زانٛہہ بدلان چھنہٕ زانٛہہ تبدیلی ہیکن نہٕ گٔژھِتھ بلکہ ہمیشہ ہیوٗ روزان چھِ مثلاً پزر سچائی اکھ تیُتھ اصوٗل چھُ یُس پرٛٮ۪تھ زمانس منٛز اکھ اوس یہ چھُنہٕ رات سچٲیی ٲس رات سچٲیی ہٕنٛز ضروٗرت ٲس آز چھنہٕ ضروٗرتھٕے یا وفاداری زندگی ہند اک ثابت اصول چھُ یہ چھُنہٕ رات وفاداری ٲس جان چیز آز بے وفٲیی چھِ جان چیز اسہِ معصومینن ہند زندگی نش یت پٲٹھۍ اصوٗل نِنۍ چھِ یت پٲٹھۍ اسہِ معصومینن ہند زندگی نش یتہِ قسمٕکۍ اصوٗل نِنۍ چھِ یتہِ قسمٕکۍ اصوٗل رٹٕنۍ چھِ تمہِ مطابق أزِکۍ تقاضہٕ بیٚیہِ ضروٗرت مدِ نظر تھٲیِتھ زندگی گزارٕنۍ چھِ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بے مولا امیر المومنین سندھ ازدواجی زندگی ہند اصول صلوات وائن ایسی وچھو جناب زہرا
بے امام علی سنز مشترک زندگی بے ازدواج زندگی پہ کام اصول حاکم ون وچھو جناب زہرا بے امام علی سنز مشترک زندگی بے ازدواجی زندگی پہ کام اصول حاکم کت پہ تمن پہ عمل ہیکو کر اصول اس تین زندگی پہ حاکم اصول اس مولاد جناب زہرا سند زندگی پہ حاکم خدا سنز اطاعت صلوات یمن دونوین شخصیاتن ہند زندگی ہند اہم اصول خدا سنز اطاعت بے تسنز رضا تمو پنہ زندگی ہند مقصد خدا بنوم تسنز اطاعت بندگی مز اکس ساتھ دیوان اکس مدد کران اکہ لٹہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امیر المومنین علیہ السلام سوال کران اے علی تھی پنن گھر واجن کس لبون اے علی تھی پنن گھر واجن کس لبون مولا امیر المومنین اکس جملس مز جناب زہرا سلام اللہ علیہ سنز پور شخصیت بیان کران فرماوان نعم العون فی طاعت اللہ خدای سندس اطاعتس مز اللہ سندس اطاعتس مز بہترین مددگار لبم کیا اس کی زمانس مز یہ ناممکن چیز ہے میانیو عزیز جوانو کیا اس کی زمانس مز یہ ناممکن چیز ہے خدا سنز اطاعت خدا سنز بندگی کیا ضبط خدا سنز عبادت بے تسنز اطاعت تسنز رضا تسند پرستش مز اکس ہیکن نا مدد کرت کیا اس ہیکوا یہ ونت تمیک تعلق صرف تت زمانس ست ازیک تقاضا چھو بدل ہرگز یہ چھن میانیو عزیز جوانو ہرگز یہ چھن انسان
رات تہ خدای سند اطاعتک عبادتک محتاج اوس آز تہ چھُ محتاج اگر آز تہ سانہِ مشترکہ زندگی ہُنٛد مقصد دنیا آسہِ نہٕ بلکہ خدا آسہِ تیٚلہِ سٲنۍ کۭتیاہ مسائل حل ہٮ۪کن گٔژھِتھ اتھ پٮ۪ٹھ غور کرنٕچ ضروٗرت چھِ اتھ پٮ۪ٹھ غور کرنٕچ ضروٗرت چھِ دوٚیِم اصوٗل یُس مولا امیر المومنین علیہ السلام بیٚیہِ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سٕنٛدِ زندگی پٮ۪ٹھ حٲکِم اوس قناعت سادگی بی بی دو عالم بیٚیہِ مولائے کائنات سٕنٛدِ زندگی ہُنٛد اکھ اصوٗل قناعت بیٚیہِ سادگی اوس قناعتُک کیٛاہ مطلب چھُ یعنی انسان صرف ضرورت مطابق استعمال کرِ یہے گوٚو قناعت یوٗتاہ تس میلان آسہِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ راضی روزِ بیٚیہِ یوٗتاہ ہیٚکہِ پنٕنۍ ضروٗرت محدوٗد کرِ یوٗتاہ ہیٚکہِ پنٕنۍ ضروٗرت محدوٗد کرِ بیٚیہِ اکھ سادٕ زندگی بسر کرِ أسۍ چھِ وَنو امیُک مطلب ہرگز یہِ چھُنہٕ اِنسانس نِش جان گر آسہِ نہٕ سُہ جان گٲڑۍ استعمال کرِ نہٕ جان پلو لاگہِ نہٕ جان کھٮ۪ن کھیٚیہِ نہٕ قناعت تہٕ سادگی ہُنٛد مطلب چھُ یہِ قناعت تہٕ سادگی ہُنٛد مطلب چھُ یہِ سانہِ زندگی منٛز اِسراف نہٕ آسُن سانہِ زندگی منٛز اِسراف نہٕ آسُن لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ضروٗرژٕ أسۍ زندگی ہُنٛد حصہٕ بناوو نہٕ پرٛٮ۪تھ چیٖز پننہِ زندگی ہٕنٛز ضروٗرت سمجھِتھ تتھ پتہٕ پتہٕ دورو زندگی دُنہیٖکٮ۪ن جلیٖمن منٛز یوٗتاہ اُلجھاوُن زندگی ہٕنٛدِ اصلہِ مقصد نِش غٲفِل گژھو زندگی ہٕنٛدِ اصلہِ مقصد نِش غٲفِل گژھو حضرت علی علیہ السلام جناب فاطمہ سلام اللہ علیہس نِش مالہِ دُنہِچ کانٛہہ کمی ٲس نہٕ تِمن نِش مالہِ دُنیا اوس مگر تِم دُنیاہس منٛز یِرٕ ٲسۍ نہٕ گٔمٕتۍ بلکہِ تمہِ سۭتۍ صرف تیُتُے نِوان ٲسۍ یوٗتاہ تِمن ضروٗرت آسہِ ہا باقٕے سورُے خۄداے سٕنٛدِ وتہِ منٛز
ضرورت مندن آس دیوان. کیا اس کس دورس مز اس کس زمانس مز انسان پنن خواہشاتن کنٹرولس مز ہیکہ نا رٹت. کیا آز قناعتک زمان ختم چھا گومت؟ کیا آز پونس دولت ٲسِتھ سادگی سان زندگی ہیکو نا گزٲرِتھ؟ کیا آز تہِ أسۍ پننہِ زندگی کٮ۪ن مختلف معاملاتن منٛز اسراف نش پرہیز کرو، ضرورت مندن تہد حق دمو، سماجک واریاہ مسائل حل ہیکن گژھِتھ. ترٛیٚیِم اصوٗل محبت تہٕ رحمت. ترٛیٚیِم سُہ اصوٗل یُس جناب زہرا مولا سند مشترک زندگی ہند حاکم اوس. قرآن کریم مطابق خاندر کس نتیجس مز دون بوسن درمیان خدائن اس چیز قرار دیتمت چھُ محبت بیٚیہِ رحمت چھُ. یہوے سُہ چیز چھُ ییٚمہِ کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ یہِ رشتہٕ استاد چھُ، یہِ رشتہٕ مضبوط سپدان چھُ. ازدواجی زندگی ہٕنٛز گٲڑۍ برونٛہہ پکان چھِ. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات. مومن سندس ایمانس مز یوتا اضافہ سپدان چھُ، ہُریر سپدان چھُ، تیوتا پننہِ شریک زندگی سۭتۍ تسُنٛد محبت تہِ چھُ بڑان. مومن سُنٛد ایمان یوٗتاہ ہُران چھُ تیوٗتاہ پننہِ شریک زندگی سۭتۍ تسُنٛد محبت ہُران چھُ. دوٚیمہِ طرفہٕ سُہ یوٗتاہ پننِس لایف پارٹنرس سۭتۍ محبت کران چھُ، گرٕ واجنہِ سۭتۍ محبت کران چھُ، تسُنٛد ایمان تہِ چھُ بڑان، تسٕنٛدِس ایمانس تہِ چھُ ہُریر گژھان. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بیٚیہِ مولا امیر المومنین علیہ السلام ایمان کس کمالس پٮ۪ٹھ فٲیض ٲسۍ، ایمان کس کمالس پٮ۪ٹھ فٲیض ٲسۍ. اوے تمن درمیان محبتس مز تہِ کمال اوس. اکثر گرن مز یا مرد چھِ حکومت چلاوان یا زنان، اوے واریاہ مسائل چھِ پٲدٕ گژھان. لیکن اگر محبتٕچ حکومت آسہِ،
رحمت مہربانی حاکم آسی واریاہ مسائل پودے گژھن حضرت علی علیہ السلام فرماوان چھو یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وچھان اوسس میانہ دل پٹھ میانہ دل پٹھ اندو گام ژلان اوس یہ محبت و کمال چھو یہ محبت و کمال چھو انسان پنن غم اندوہ مشرائے پنن غم اندوہ مشرائے بے یتت شریک زندگی یس آسی یتت شریک زندگی یس آسی تجھے بڑ مشکل تے آسان ہیکن گژھِتھ بیٚیہِ یُس اصوٗل تِہنٛدِ مشترکہٕ زندگی پٮ۪ٹھ حٲکِم اوس اکھ أکِس سۭتۍ تعاوُن اکھ أکِس اَتہٕ روٚٹ جناب زہرا ٲس مولاہس اَتہٕ روٚٹ کران مولا اوس جناب زہراس اَتہٕ روٚٹ کران اکھ کامیاب ازدواجی زندگی باپت ضروری چھو گرچہ ذمہ داری بے کام تقسیم یہ کرنا کہ کامہِ شوہرس ذمہ آسن کینٛہہ کامہِ گرواجنہِ ذمہ آسن سورُے بوجھ کٲنٛسہِ أکسٕے پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ ترٛاوُن البتہ امیُک مطلب یہ چھُنہٕ تِم یِمن ذمہ دارین منٛز اکھ أکِس اَتھٕ روٚٹ کرن نہٕ اکھ أکِس تعاوُن کرن نہٕ بلکہ ضروٗری چھُ ییٚتٮ۪تھ شوہر زنانہِ ہٕنٛدٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز تس اَتھٕ روٚٹ کرِ اگر گرواجِنۍ شوہر سٕنٛدٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز اَتھٕ روٚٹ کرِ تیٚلہِ ضروٗر گژھن کرٕنۍ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی بیٚیہِ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ درمیان گرکٮ۪ن کامٮ۪ن ہُنٛد یِتھ پٲٹھۍ تقسیٖم اوس کوٚرمُت گرس اندر کامہِ جناب زہرا سلام اللہ علیہ انجام ٲس دِوان گرِ نٮ۪بر کامہِ مولا امیر المومنین علیہ السلام انجام اوس دِوان جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اتھ پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ خۄش گٔے خداے سٕنٛدِ رسوٗلن مےٚ نیٚبرِمٮ۪و کامیو نِش معاف کوٚر وۄنۍ گرٕچ کٲم بی بی انجام دی گرِ نٮ۪بر کامہِ حضرت علی انجام دی لیکن حضرت ییٚلہِ گرٕ یی ہا گرس منٛز تہِ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سٕنٛدٮ۪ن کامٮ۪ن اوس اَتھٕ روٚٹ کران
آز اگر پرت شوہر گرچن کامین منز گر واجنی اتھروٹ کری پنن اصول بنائی تیلی سو بچہ ہندی تربیت ہیکی کرد گرچہ کامین تے بخوبی انجام دت ہیکن مشترکہ زندگی منز اس اصول حاکم اس شوہر سنز اطاعت شوہر سنز اطاعت زنانی پر فرض شو البتہ امیک یہ مطلب چھو خاوند یت پٲٹھۍ ییٚژھِ گرواجنہِ پنُن متی بنٲیِتھ تھایہِ تس پرٛٮ۪تھ کامہِ باپتھ مجبوٗر کرِ بلکہ اطاعت تمہِ وقتہٕ ہیٚکہِ سپدِتھ ییٚلہِ شوہر سٕنٛدِ طرفہٕ کانٛہہ زور زبردستی آسہِ بیٚیہِ زنانہٕ پنٕنۍ مرضی پرٛٮ۪تھ کٲم کرِ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مکمل طور پننہِ شوہر حضرت علی علیہ السلام سٕنٛز متی ٲس حضرتن تہِ جناب زہران زانٛہہ حضرت سٕنٛدِ مرضی خلاف کانٛہہ قدم تُلنہٕ ناراض کوٚرُن نہٕ حضرت علی فرماوان چھُ خداے سُنٛد قسم مےٚ زانٛہہ جناب زہرا ناراض کرنہٕ جناب زہران تہِ زانٛہہ تِژھ کٲم کرنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ بہٕ ناراض گژھٕ ہا بیٚیہِ تِمو زانٛہہ تہِ میانہِ کُنہِ تہِ کتھِ ہٕنٛز مخالفت کٔرٕنۍ پروردگارا یمن دۄنوٕنی بُزرگوارن ہُنٛد چھِ قسم دِوان ییٚمہِ مجلسہِ ہِنٛدۍ چھِ سانہِ طرفہٕ قسم پروردگارا سانٮ۪ن عزیز جوانن جناب زہرا بیٚیہِ مولا سٕنٛز ازدوٲجی زندگی پنُن نموٗنَے عمل بننُک توفیق کرتک عطا پروردگارا تِتھے پٲٹھۍ زندگی گزارنُک اسہِ سارنٕے توفیق کرتہٕ عطا جناب زہرا مولا امیر المومنین آئیڈیل چھِ
زندگی گزارنے باپ یس متعلق جناب رسول خدا فرماوان اوس یمی ہا اہل بیتن ست محبت کور تمہ ہا کور مے ست محبت یمی ہا اہل بیتن ست دشمنی کر تمہ ہا کور مے ست دشمنی کار رسالت اجر چھ اہل بیتن ہند محبت اہل بیتن ہند مودت تمنی نش دین ہیچن قرآن ہیچن تہند کھت کان چھن قرآن زانان نہ ہیکہ تہند کھت قرآن زانت دین زانت تمنے ست کیا آو کرنے جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سند یہ دنیا ظاہری تشریف نہ پتہ کیا آو کرنے جناب زہرا آپ پہلو پھٹراؤن جناب محسن آو شکم مبارکس من سکت کرن تحت دروازس یت دروازس ملائک سلام اس کران جبرائیل سلام اس کران یت ملک الموت سلام اس کران دروازہ آو نار گنڈ دروازہ آو نار گنڈ دوستو آزادارو خدا وطن نو مگر گند حسین مز امام حسین دوستدارو امام حسین آزادارو آہ واویلا یس حسین جناب زہران کھنی اس روچمت یس باپت روزہ آسن تھائے مز ہائے تو تس حسینس کیا آو تس حسینس کیا آو در صحرائے کربلا کرن ترین دون ہند پرسن ترین دون تشن آو ذبح کرن دوستو آزادارو مظلومی کربلا پتکین کھشس پہ کھش وسان ارواح انبیاء چلان سوری ارواح انبیاء ہیوکن سو حال وچت اس حال تمہ سات مظلومی کربلا حضوس اکہ چل امام حسن مولا علی حسنی مشتبہ سات تہند ارواح درائی قتل گاہ مز آیت مز یل پتم کھش وول بہم کھش وول دوستو آزادارو مظلومی کربلا چل گریک نیرت
بس میانہ مظلوم پترا، میانہ غریب پترا، میانہ مسافر پترا چون سرحد میانہ کچھ